Rozrucani paperi i fijovki, prazni ormani i nješor u kancelariji vidjel direktor Zavoda za kulturu vojvodjanskih Rusnacov Sergij Tamašket prišel na svoje robotne mesto. Kradoše ukradli laptop i eksterni hard disk. Niepoznati kradoše albo kradoš, mal akcent i to co interesantne, a co sme prišli do zaključenja vjedno zos i policijskim inspektorom i zos šćera z ľuďmi, ktorí forenzičari, ktorí vyšli na teren, že akcent kradošov bol na direktorovej kancelariji. Policija včera i nješka do poladnja bula u prostoriju zavoda, okončela višljidzovanje i vžala od ciski, a direktor Tamaž už nješka bul u javnim podprijemstve informatika, ze preveril, či kameri na križnej drahi medzi Jevrejsku uličku i bulevarom Ušljevodzenja da co znjali. Gdje še može vidjeti ľudze, ktorí od 1 v noci do 3 ráno uchodzeli do samého budinku, kde sa nás nachodza prostoriji zavodu i u dňo, ktorý pred nami všelijak občekujeme jednu švitku reakciju samého ministerstva i policijnih inspektoroh. Po slovoh Sergeja Tamaša materijalna škoda kolo 40.000 dinari, ali vekša škoda toto, že u laptopu i na eksternim disku bula cala arhiva Zavoda za kulturu od 2008 roku ta ponješka. Tamaš najavil, že o detaljoh poinformuje javnost u najhodzacích dňoh na konferenciji za presu.